for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GH so musonfo muniaba ekwesi kapane ne so minimo edi ehia ewe ye fidie kese yi eso na enede eye enkran Kumasi kwantempon kese agese ene omomfuru Kumasi eba nkran efa eso de omofri nkran suko Kumasi ne eye kwantempon ahodo eso no kese saa eye kwantempon kese yi aso ena womo ene na enede die kese ensem bi ababeto eye edwa maganafo atwe eye ensem ni nyina sere ene abasa eye sem eye asori anidin ede eye Healing Mountains of God Ministry Church enede wo makwakwa kopiemu ewo eye Kumasi Highway eye Accra-Kumasi Highway no eso a womo ede eye womo ebusade womo adesade etu twedwa mponyankopon enim so won bra na won beye womo emwa esanse busuafo munim se nansen eye enkwanhia dodo na ena esisi ewo ye man Ghana emu Ninyina eye enkran ene eye Kumasi kwantempon no eso ena saa enuoma no esi na eye nuano manase asori anase ejidifo yim ekokopie mu ewo esuboy eye teacher mante omaniko eye apedwa mankron asafo enyina sen ena ebie mu susubonsu eho ena womo ekoko gina ya chese womo ebo eye empaye womo yi eye empaye ede amatwedwa mponyankopon se wonhwem na enkwanhia ekoko so enkwanhia chese esisi ewo hono ma nipa dodo na ewuo no ono soso wontimi manensa na basa embremu na etimi aboa emato etwa because na nsedie na enkwanhia no eye adoso ede ama womo na ebusuafo ye hwam eye mpenifo asofo mpenifo archbishop reverend doctors ne won kwon badodo na na chesenke wo omayi mu achese ye bishop a anke ye benya bi ye per reverend a ye benya bi ye per eye evangelist no mom ke ka ho womo edoso ewo eye omayi emuna so bia enye na adwense wo tumi ho esi wonom aye Ghana emwa ese enti eye dodo na eni ebo eye emfonyi no eso no na chese womo ani agiye pa se eye asafi etimi enya akokodro akogina kwantempon a chese eye Ghana fo tememufo obibia efa so no ebie no na womo se womo koyi apaye na chese womo eni age eye ewo na enu na ebino monsoso edi nsem no etu edwa ese we de enye ne kwan so a enu no entwa ye krakrakrakra ewo de wo mo eye no ehu se ye bibi eno mo pese mo nyemfa emboa eye wo man Ghana ye se de be ye kunkum awuwa ekoso efa eye ya kwantempon no eso na enye eye kwan no so obeba ba begina a chese wo beba be kire eye ne crash powers ne no ne kire sem wo ye odifo anase wo ye nyame nipa wo eye wo man no ede free sa ensoshe kase no emu eye din yanka o betimehia abompa ewo biaye baabi aya chese enkwanhia no eto ebetimi atwa na nka hunhia se wo mo ebekọ akwakogina eye ekwan no eso ewo hon na eye dikania wodi eye asafo no animu am ema wo mo edi se adwuma na ye twetwe na no de na no de samutu dwa no chom se ne din eye Isaac upon one na ye founder of eye Healing Mountain of God Ministry Church no anu ena wo kire mu se although say Ghana fo be hu ne se enye ne kwan so a enu na so wono de ye de na ekoso wo man ne no osusu sem ebeboa wo ya ebetimi aboa ama eye wo man no so asum adwo na abusuafom wo hwe eye emfonyi a etwa ede elkona said eye papa yi gina honum na oyo wo hwe egu efom na ne nkrofo nsusu egina na chi na cars etwamuo na wo hwe eye wo mo tete cars mu said wo matwetwe wo mo ekon a wo mo ehwe eye papa ya me de na nka mensusu se boni bia ewom because eye adwempa ena wodi edi eye se adwuma no na so dodo na wo mo ani ekọ eye video no na pictures no enwo no se de etwego no dodo na wo mani ekọ ho no de wo mo eka eye se eye sofo pani ebetimi abase eye nyankoma dibi ena wo ye ena wa hyeda akofa oyo ne eye enkyene wode chese wode ye sa enioma no se de ebe ye be kase we de nyame adwuma na wo ye nyame akwan ena wo nam eso na susu na ebia wo no krampo ena gina ho eye kanche eye nyankoma de ne kase ye se de ebe ye ankwanhie besisi no krampo no ebe doso na no na ebinu mo se eye se sofo pani yi etimi anya akoma etimi anya pepa se wo betimi ahwe wo bebo
aboa amasa nkwanhia ekokoso wo man Ghana emu ne titu Accra-Kumasi kwantempon no eso eto etimi atwapa wa risk ne life ena ebiom nso so no wo wo ho no so metimi anya papa so metu sa anamo na ena ne yamfa enije ni wo sebom enta wo mo achi wo mo dwumedie kasia wo mo eden because wo mo kwagina wonu mu den ya nkwanhia na ebi sisi enke bi betimi ato wo na so wo mo andwen wo mo apomuden hu wo mo andwen wo mo kra hu na mo dwen se wo mo dwen afoforo esan se den ya empenifo elkwada emabunu emrantie emabawa etu ekwan enante kwantempo no so na wo mo dwen Accra dane da ye hwere wo mo dwen nipa dane da ye pake wo mo tse sade kokohwie wo mo eguo no ho na enu nti no wo mo nya humobrom so wo betu sa anamo no de a ene na ne kwan so a enu no na ebusuafo wo hwe mfonyi wa hwe wo hu se de enyoma ekoye wugidi ye se anamo ntu a asofo yi ene ne nsori manu etu ye no na anamontu papa said ye ebinumo kan ana se ye ususu se ye papa yi wo ye nyankoma de bia de bema nkwanhia na ekoso no aye kese sen ena won susu wadwenkyere efa ensem yi hu esi etiem ebusuafo fabra too much in your comment section ebiem susu wait me like videos na wa share all the social media platform so follow ye your IG page too much _ said ya bibia beba beto yapunu so bia ye de ebeba abesomo midin de Accra-Kumasi kapa dasene ye besane hia makram. Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaac Kojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come when you hear Too Much GH. Too much yet, more too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.